Mĩhang'o-inĩ ya kũrugũria wandĩkithia wa amemba erũ kĩama-inĩ kĩa UDA gĩcigo-inĩ kĩa Ambunge kĩa Galsen kaunti-inĩ ya Tana River nĩkuo atongoria a kĩama gĩkĩ na arata akĩo mokĩrĩire na njĩra nene ikinya rĩa mwaho wa mũng'ethanĩro rĩa gũcokia mĩrũrũngano. Kwa nini wapinzani wanampinga Ruto? Kwa sababu wanajua hii program vile ameanza itafaulu. Kwa hivyo wanapiga kelele ili Ruto asitekeleze mipango yake, aonekane amefeli. Viongozi wa Azimio kianza na Raila ambaye tunampenda sana. Yeye ni mzee, ako na miaka 78. Tunampenda sana. Lakini wakati yake ya kupumzika ni bali apumzike, awaje kuhangaisha wake. Tupatie Ruto nafasi. Tutauliza Ruto maswali baada ya miaka ngapi? Tungependa kuambia Raila, fujo ambayo unaleta hapa, kutokuheshimu sheria ambayo unafanya, tunazidi kukuvumilia, lakini karibu tunafika mwisho. Ni manyũrũrĩtie na njĩra nene mũbango wa Odinga wa kũngania irore milioni 10 na itanya rĩa kweheria President Ruto wabici makiuga ũyũ nĩ ũndũ ũtangĩhotekeka. Ati anaanza kuokota zile signatures za kumuondoa rais wetu. Mimi ningependa kuambia Raila kwamba you cannot do the same thing the same way and expect different results. In 1990 ulifanya sabasaba. Umefanya sabasaba miaka 33. Na wakati watakuja kusema tunataka signature ya kumfukuza Ruto, fukuzeni hawa. Wangapi wanasema tuwafukuze mbali? Merite Odinga arute wĩra wake ta mũtongoria wa mũng'ethanĩro makiuga ndegũthiĩ na mbere kwĩrorero rĩrĩa aragagaia bũrũri na gũtũma gũkorwo na wanangi wa indo cia andũ. Kama nyinyi ni wanaume, fanyeni hiyo maandamano on Wednesday. Sasa tumejipanga, jaribuni mfanye hiyo maandamano. We shall start by arresting Raila Amolo Odinga. Na tutamfunga. Sababu yeye hawezi kuwa anaharibu mali ya watu. Hawezi kuingilia program ya serikali. Tutakataa. Vile mheshimiwa hapa amesema, wewe ukiwa upinzani, kaa upinzani. Fanya kazi yako upinzani. Tukosoe, lakini sio kukwaa kule unatukomanda. Unatukomanda namna gani? Wale walikosa kura hawa ni opposition. Opposition haiwezi kuamrisha serikali jinsi ya kurani nchi ya Kenya. Hawa waongojee wakati yao. Kama juzi walikosa kura, wajipange 2027. Mĩario ĩno nĩ ĩkĩrĩtwo hinya nĩ mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ akiuga ciĩko cia Azimio nĩ cia gũcokia bũrũri na thutha. Na nĩ ũĩ wega president ũrĩa angĩrutwo na ndangĩrutwo na njĩra ya rathi. Mũndũ ũngĩrutwo na njĩra ya rathi, katiba nĩ njega na nĩ omo arĩa mathondekaga katiba. No rĩu aroka kũvenia andũ atĩ maroka kwoya signature anga makinye cigana anga marute matisho yako Raila tunayajua na matisho yako hakuna mahali naenda. No na atongoria ya magĩtetagia mũng'ethanĩro mũmbunge wa Pokot ya mũhuro David Kosing nĩonekete kũnyita mbaru mũrũgamo wa Azimio akiuga egũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũngania irore cia kũregana na thirikari. We are going to join in the collection of 10 million signatures. Yes, to send a message. If you buy parliamentarians and few parliamentarians the way you have owned up, you will not buy the people of Kenya. And the people of Kenya will speak. Kosing anyitĩrĩirie atĩ Kenya ti yakenu nĩ thirikari gũkorwo ĩtahingĩtie ciĩranĩro cia maũndũ marĩa yamerĩire. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.